الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Assalamu alaikum musidɗon fulɓe mi salmini on fulɓe tv kadi musidɗo on kadi jogi jaale yetti allah e nabijo muɗum Muhammad sallllahu alayhi wa sallam koni gonɗe nelaneɗo wuuri selli yetti jinnaɓe min ɗanɗuɗa kamɓe janni han wawi wadde komi waɗata kon ala accuɓe ɗo ha ɓoya juuɗa yaaho addu umen miɗen yetta noon président Barrow mo annduɗa ko lam makko mi utti heeɗi wadde ɗon ko allah ɓeydi jannude ko leydi men haray miɗo andi on hawjino o programme ɗo ara saabu minen ari haka umratum min haali ɗon joni noon hannde kadi min e imam Mouhammad Saliou Ba meɗen ɗo fi yigol continue nde yewtere nde annduɗa min ɓeydanayi annduɓe ɓen andina ɓe annda ɓen e fokkutuɓe hajju haray miɗo yetta Timkolɓe TV fof yejjitani Samba Guelaji Mballo ha France mo annduɗa kanko tambiti télévision on mi watta hewni noon sina mi acca imam Mouhammad Saliou hewrodira e jama on. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Musidɓe julɓe wonɓe ndarude Fulɓe TV e kala kande yewtere ɗo wawi hewtoyde caggal yettude Allahu tabaraka wa taala juula e nelaɗo makko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam. min salmini on salminango islam miɗen wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum e nde yewtere ko yewti e oɗo hajju e oɗo umra inchallah. Oustaz ala perdugol tan saabu ɗon andi toujours yimɓeɓe ɓe yiɗata ndarude ko juuti andu noon sa heɓay nafoore ko ɓe heɗoɗa ko heewi si yaawi taw woɗay ko acca kono fof ɗum wakkiloɗen tan tawata enen kadi en heɓa hen baraji andingol ɓe piiji ɗiɓe foti wadde ɗen ka hajjugol joni noon naaten tan umra gasi komi yewtuduno e imam Ahmad Sabally haka umra on gasi ɗon ha on tigui ka taƴi sukunu mum ɗum ɗon e joni noon haray on tigui ɓa ko tamattu haray umra gasi ko naataten e mum balɗe seeɗa kono ɗen balɗe wurirte ɗo e innede kadi hajjon no naatede mum. Seyda Khadija on jarama on weltanama iɗen hiwro kadi fadilatu cheikh Oustaz Ahmad Sabally e nde yewtere nde ɓe yewtidi e mon ka Fulɓe TV ɗo ko yewti e oɗo umra haray en jokki yewtere nden en heeɓi kadi nafooreji boyi en andi kadi yahoɓe makka ɓen ɓe ɓeydike hen ko waɗi noon Oustaz Ahmad Sabally menen ko kamɓe adimen Madina min wondi toon te kadi no wirɗon noon o naɓi kadi ɗo komin wonno toon min wallidirayno e hajjiyankoɓe ɓen ko ari ɗo kadi mo yaadayno e naɓogol hajjiyankoɓe ɓen idan koko jangi o andi kadi o wuuri e mum haray en jarnimo joni ɗo en andi en wiwno hajjuji ɗin ko tati Oustaz Sabally yewti on ɗum woni ifrad e qiran e tamattu. Joni Oustaz Sabally ko sifanino on ko fi tamattu on ɗum woni umra on tawa waɗata si a gayni ara waɗa hajju on haray ko on ɗon woni ɗen e kontinde ko ɗum kadi yamirten tentiniɓe meeɗani yahude ɓen hay meeɗuɓe yahude ɓen oɗo kulle makko sattani te kadi ko dewe ɗiɗi on yi o sifanike on yaltugol Madina son ari on waɗi umra mon on wangike suudu Kaaba on yahi Safa e Marwa on fembike walla on usti sukunu mon on artay ka hotelaji mon itton ɗe gude ɗe wonande worɓe ɓen gudere nde haddino ɗon nden e wudere nde wanino ɗon nden haray wallinon ɗum ɗon ton looto ɗon ƴetton coñci mon ɗi haɗano ɗon ɗin gila e pantalo e simis e ko nante tay siwa mum debbo on ɗon andi ihram makko on Oustaz Sabally yewti on ko niqab woni on tigui waɗata e gan juuɗe ɗon ni ɗi ɗo on tigui waɗata ɗum ɗo fof haray daganike on tigui lootoragol sabunde wadde parfum siko gorko on tuma himo wawi wadde parfum haysa Seyda Khadija si tawi woni ko gorko mo Allah subhanahu wa taala yaaji men tawi woni himo yaadi e debbo makko tawi ko tamattu o waɗi hiɓe ƴetti hôtel tawa kanko e debbo makko on ko hôtel goto ɓe woni haray ko wiyano himmo haɗa to konka yaltugol Madina haray ɗum daganike ɓe ha wi'e ñande 6 donki joni ko ɗon wonɗen e arde joni si woni on the 8th of Zil Hijja ñande 6 lewru donki lewru tabaski
haray nden ñande koyo on tigi looto no on tigi lootorno Madina noon fewndo ƴettata coñci makko ihram ɗin Seyda Khadija o anni yo comme longal kono ɗo ko fi hajju on woni lootanade si o gayni ɗon o haddo si tawi ko goo worɓe ɓen ɓe gandi debbo kan ihram makko on koyo watto coñci timmuɗi ɓe reeno noon kadi coñci cuɗari because hajju ko dewal Allahu tabaraka wa taala na yehu toon hiɗa ɗaɓɓude baraji an debbo on tawa koye a waɗi fitna worɓe ɗimmoɓe ɓen ko ɗum waɗi coñci cuɗari on tigi no hani ɗum renade par ce que toon haɗa pularji ɗin no serti on woni coñci cuɗari eɓi mana coñci labaɗi ɓurtuɗi comme misal coñci ɗi annanda hoorema ɗi wattotoɗa ñande dennabo walla ɗi wattotoɗa ñande peera walla yewgol e haaju yiwgol ma tawa yeƴƴitotoma on faami ɓay koye dewal Allahu tabaraka wa taala on tigi watto coñci yettiɗi suuduɗi ɓanndu makko min haran ɗi woɗɗiti e cuɗaari si on tigi si o lootike comme no lootorta longal noon o haddike ndeya wuɗere o worɓe ɓen o maslan o waanike ndeya comme wono sarbet haray ɗo kadi ɗiyaɗi wowlanno ɗi Oustaz Sabally yewtuno en ka mahduratil ihram on tuma o wiya ɗo honnum allahumma labbayka hajjan iɗen anndi ko hotel ɗon Oustaz ka nder hôtel joni on tigi wolta ɗum ko ɗon anniyete eyyi ko ɗon anniyete jara yaltugol ala yawgol ha kam mi wiyete ka miqato masjida Aisha walla miqato o way joni on an saabe danaka an a anninoke ko tam mattu wonɗa e wadde umra e hajju kono ɓay a gayni umra ma on joni a lootike a ƴetti coñci ma ihram ɗin joni ko ya heyɗintin kadi wiya allahumma labbayka hajjan Allah joni mi notike mawɗugol hajju mana ko umra e hajju mi notinoma mi waɗi umra an on ha gasi hande oɗo jeetati miɗo fiɓude anniye kadi fi oɗo hajju allahumma labbayka hajjan on tuma on tigi fuɗɗo wiide labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak joni te ɗum fof harayno taƴinora wondema hajji gayiɗɓe ɓen no ɗon andindina yimɓe ɓen eyyi hajji gayiɗɓe ɓen hiɓe ɗon ɓe waɗayɓe ka boosɗen ɓen tori yoɓe wakkilo na ɓe innu tum hiɓe ton hewta ton kadi taw woɓɓe no maapi hara andintintake ɓe inchallah ko ɗum woni ko naɓi ɓe miɗo andi kadi haray kala travel agency haray ɓe wondi ton e woɓɓe ko ɗum woni ko ɓe naɓira ɓe daroto e mum tahi ɓe wowi darade iɗen andi kadi hay hunde na ɓay ko ɓuuri hewde kon e yahoɓe ɓen jannguɓe ɓen ɗa wawi ɓe limirde kolli ko ɓe janga sharia ɓurata hewde yahude oɗo hajju ɓen woɓɓe ɓen koyo longine ko ɗum waɗi hay si neɗɗo tawi woni hay ko ɗum waɗi ɗum ɗo onon fokkutuɓe hajju ɓen en torama en jeejama hay ɓe fokkitani ɓe ɓay goɗɗo andaka moƴƴere Allah iwrata oɗo talbiya yo on tigi hunjoromo no hunjori fatiha par ce que koye diina men tan woni ko jeeya te ko oɗo kadi woni fos woni ko adotoɗa wolde si tawi kaka umra si tawi kaka hajju te kadi o wowlete ko juuti par ce que balɗe buy o talbiya ɗo harayno jokka labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka haka o yettoyi ɗon e haray immo ɗon Makka yahon Mina joni a yiyay Seyda Khadija fewndo ɗo programme ji ɗin no woni e waɗirde noon joni ko ñande jeɗɗi ɗon andi hitande fof programme ji ɗin si ɓe ndaari ɗum ɗo bimana aduna o ko yata wano 3 jama walla 2 e goɗɗum si ɓen ɗon fof wi'i joni ko bimbi ɓe iwata Makka fi yaltugol yaha Mina laawi ɗin ɗi blokay kingdom of Saudi Arabia laamu ngun kipuɓe fi affaire hajju e umra ɓen joni on yiyay hay Gambia ga hajj commission ko ɓuri hewde kon ko jemma ñande weetay 7 on ko wontuma ɓe fuɗɗoto yaltinde yimɓe ɓe Makka ɓe naɓa ɓe Mina eyyi kono ɗon yo no woɗɗodira noon ko woni no mi wiiri on ni tan haysi no ɓatti si aduna Allah on fof fokkiti dula gooto te laawol ngol fayda ko gooto haysi laawi ɗin no ɗuuɗi ɗi fof ɗi waɗi injel e tampinay jama o kono on yiyay gila ñande jeɗɗi donkin si geeƴe ɗen juulama Seyda Khadija
ko gila on tumati ɓe innata yimɓe ɓen looto ɓe ƴetta coñci maɓɓe ihram ɓe anniyo fi oɗo hajju ɓe fuɗɗo wadde talbiya ɓe ƴawna ɓe ka boosje ɓe fuɗɗo naɓude ɗon on jemma ɗon ko naɓugol si ɓe jippinoyi ɓen ɗon ɓe artana ɓeya ɗon ni ha subaka kono hajju ngun waywa ɓa ko jemma sa waɗi talbiya ka ronkuɗa hiɗa wawi ɗanade hiɗa wawi sa fini kadi continent eyyi dow continent on faami nden ñande na nden ñande hajju on fuɗɗoto ɗon ko fi hewta toon law yon tigui hewta toon law haray hajju ngun ko ñande jeetati nden ñande wiyete yewmu tarwiya ñande jeetati ka gila ka walluha hari arano subaka juulete no ha gayna ñande jeetati si nangue fuɗi on tuma noon yimɓe ɓen yaha mina kono nomi inniri on joni ɓe fuɗɗoto naɓude yimɓe ɓen jemma fi woɓɓe ɓen ko toon juuloyta subaka on kono si subaka on juulama ñande jeetati on naati haray hajju ngun fuɗɗike haray ñande jeetati on seyda khadija haray fana ko ɗon tawata hajjiyankoɓe alansara ko ɗon tawata ɓe futuro ko ɗon tawata ɓe mina ɗon ñande jeetati ko subaka kadi ko ɗon ɓe du'a juulude joni ɓe waala ɗon eyyi joni fana ko darɗe ɗiɗi woni ko juulete nden ñande ko waɗi noon onon ko on seteɓe nela sallallahu alih w sallam ko ɓe arnoɓe ñalli mina ɓe uytuno fana ɓe waɗi darɗe ɗiɗi ɓe uyti alansara kadi ɓe waɗi darɗe ɗiɗi geeƴe ɓe waɗi kadi darɗe ɗiɗi kono rendintake mo ɓe ko waktu mum haray koye julde jama julde jama on taway caali hum fof walla wiyen base fof walla wiyen hayma fof haray ɓe ayyini toon ɓe aray ɓe ndaara ɓe enna oɗo ustasjo walla ceernajo kaari walla andi wonde imam mum ɓe wonde aray no wonde maɓɓe ɓe enna an kaarijo a waɗama imam oɗo tent ɓe yaha kadi ɓe enna oɗa woni imam oɗo tent a taway si waktu on ɓayɗon fof wata yaltidde wiya juulay ka nangue haray ɓe noddinayi ɓe ɗaɓɓay noddinowo ɓe darna ɓe juula fana darɗe ɗiɗi si alansara kadi hewti e waktu mum ɗon kadi ɓe noddina ɓe darna ɓe juula darɗe ɗiɗi ko juula jotto nokku gotum ka juula jotto nokku gotum kono wiyatake on tigui jindata si on tigui ronki en aray wonnum du'a waɗede ngal ɗo ñallal joni si tawi woni ari futuro ustatake kañum ko darɗe tati ɗon kadi noddinte darne si tawi geeƴe ɗen ari kadi noddine darne juula geeƴe ɗen kadi e darɗe ɗiɗi on tigui e nder jemma on ka on tigui heɓoye feere wonno wawi waɗoyde safe wittire joni ñallal ngal ko honnum on tigui du'a wadde o labbayk allahumma labbayk hino du'a kontinte labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak on tigui no wawi jangude alquran hino wawi jantade inde allah subhanallah astaghfirullah la ilaha illallah allahu akbar salatu ala nabi waɗugol du'a e torano hoore mum torano ɓeygure mum torano ardiɓe julɓe torano leydi ndi toro yo allah subahana taala yaafano ɗum kala bakkadu mo on tigui waɗi o hajju mo on tigui ari o toriki mo toro allah yo allah subahana taala jaɓanmo jaɓana julɓe ɓen toro dal duwa bimana on tigui reeno e ukkagol e haalaji politique ko waɗata simiɗo wowla haalaji aduna dal o tawi politique woni aduna haalaji aduna sabu ɗon on tigui ko yahuɗo jebbeli ne fi lotugol bakkatuji mum sabu hande ka programme yahano ɗum ka bicci fi waɗugol practical training ɓe wolani men mi yeehi affaire umra on ka hayre ɓalere ɓe winden hayre hari ko danere won ko bakkataji yimɓe ɓe woni ko ɓawlini ɗum awa ko on tigui andanon ko yahugol ɓorrugol junubu na ɓeydugol junubu hayyo reeno ko suɓa ko wowla eyyi wonno masalan ño'ugol ɗum no on tigui no hani renade ɗum e jooɗagol wowla haalaji aduna on andi siɗa okkuɓe e winnugol allah ko akbar astahfirullah heɓata tan wowlugol goɗɗum so koko waɗi force hoorema e ko naɓu ma ko naɓu ma kon ɓernde nden haqqille ɗen hunduko kon tere ɗen
yo wonu e ɗum noon innetake en wowlay yer haaji on kono yo taw ko jangata alquran e ko waɗata du'a e ko watta astahfirullah e ko watta salatu ala nabi e ko jamtuɗa inde Allah e ko waɗata du'a kadi wulla toroɗa Allah yo Allah jaabinani yo ɗum ɗo ɓuri heewde e ko waɗata kon haray ɗo si tawi woni yeehi ha subaka on juulama e haray golle ko waɗete ɗo kon haray lanni e Seyda Khadija joni aren ñalande ɗiɗaɓere nden ɗum woni yawmu arafa